muri Impact Driver umenya amakuru yizewe, ukamenya uburyo wakirinda ukarinda n'ubuzima bw'abantu. Welcome. Mu binyejana bitandukanye bigiye bitambutse twagiye tubona ihangana hagati y'ibihugu bigiye bitandukanye ku isi kubw'impamvu zitandukanye, hakifashishwa imbaraga navuga ngo z'umurengera mu buryo bwo gukemura ibyo bibazo, intwaro zigiye zitandukanye zikomeye, ndetse hakifashishwa n'intwaro za kirimbuzi, ibisirikare bikomeye. Ariko navuga ko muri iki kinyejana turi kwinjiramo, kuri buri ruhande rumwe rwabonaga ko umwanzi warwo ari uwaruteye cyangwa ari uwo bahanganye. Muri iki gihe umwanzi yabaye umwe kuri bya bihugu byose, ni icyorezo. Ese twaba tugiye kubona ibyo tutigeze dutekereza ko bizabaho, habaye gufatanya kwa bya bihugu byarebanaga y'ingwe mu bihe bishize, bikaba bigiye gushyira hamwe birwanya umwanzi wabaye umwe kuri iki gihe, aricyo cyorezo ndetse n'indwara zitandukanye zimaze koreka isi. Ikibazo uri kwibaza muri aka kanya ni uburyo ino ndwara ishobora kwandura. Twabonye ko ituruka ku mbeba. Ese umuntu yahuriraho n'imbeba? Ese ino ndwara yagera mu muntu cyangwa ino virusi biciye mu zihe nzira? Ndagira ngo tuganire ku buryo bugera kuri bune abahanga batandukanye bagiye bagaragaza ko ari bwo buryo ino ndwara ishobora kwandura. Uburyo bwa mbere ni uburyo umuntu ashobora gukora ahantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, agakora ku macandwe cyangwa agakora ku mazirantoki cyangwa agakora ku nkari z'imbeba aho yazisize. Muri ako kanya nyuma yaho ntiwibuke kuba wakaraba intoki. Iki gihe ushobora kwifata cyangwa ugakora ku myanya itandukanye y'umubiri, ariko ku mazuru, ku maso cyangwa ku munwa. Aha nta gushidikanya nuko wahita wandura ino ndwara. Ubwo bwari uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni uburyo ahantu habonetse ya myanda hashobora gutumuka ivumbi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iryo vumbi cyangwa uwo mwuka ushobora kuwuhumeka. Mu gihe wawuhumetse harimo ya virusi, nta kabuza ko uzahita wandura ino ndwara. Ubundi buryo ni uburyo abahanga bavuga ko buri rare cyangwa ni uburyo budakunze kubaho, ko umuntu ashobora kwandura biciye muri izo nzira, ariko nabyo birashoboka. Uburyo bwa gatatu ni uburyo umuntu ashobora kurumwa n'imbeba ikaba yamusigamo ayo macandwe, ariko bifite amahirwe make. Ubundi buryo ni uburyo umuntu ashobora kurya ibiryo bikaba byageze aho bihurira na ya myanda yaturutse ku mbeba kandi irimo virusi. Aho naho umuntu ashobora kwandura, ariko nabyo bifite amahirwe make, ariko nkakubwira ko bishoboka. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu wamaze kwandura hand virus: no kugira umunaniro, kugira umuriro, kubabara imitsi cyane cyane mu matsinda manini. Aho ngaho ni nko ku kibero, ku kibuno ndetse no mu mugongo. Ndetse rimwe na rimwe ushobora kumva n'ibitugu bifite uburibwe budasanzwe, kubabara umutwe, kuzungera, isereri, kuruka bya hato na hato, kurwara imiswi ndetse no kubabara mu nda. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu wamaze kwandura hantavirus. Nubwo iyi ndwara igaragara ko ari indwara itoroshye, ariko uburyo bwo kuyirinda ni uburyo butagoye. Ni ukugira isuku muri rusange. Ndagira ngo tuganire ku buryo bugera kuri butatu bwo kwirinda tugakumira ino ndwara cyangwa ino virusi. Uburyo bwa mbere ni ugukaraba intoki nk'uko tumaze iminsi tubigirwaho inama
mu buryo bwo kwirinda coronavirus n'iyi ndwara nayo niko bimeze. Mu gihe wagize imyanda ukoramo, gerageza gukaraba intoki kuko ntiwamenya aho wahuriye na bya bindi bitatu twavuze bituruka ku mbeba kandi bishobora kuba birimo virusi bikaba byakwanduza. Karaba intoki mu buryo bwizewe kandi mu buryo bwiza, ibyo bizagufasha kwirinda indwara. Uburyo bwa kabiri ni uburyo umuntu ashobora kwirinda imyuka cyangwa ikintu gishobora gutumuka kivuye mu myanda runaka, kuko gishobora gutumukana na ya virusi nk'uko twabibonye, bikaba bishobora kwinjirira muri bya bice twavuze, mu maso, ku mazuru cyangwa ku munwa. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo gusukura ibikoresho dukoresha bya buri munsi mu rugo, kuko bishobora kugira aho bihurira n'imbeba mu buryo bugiye butandukanye, hakaba hasigaraho ino virusi. Ubwo ni mu buryo butatu twari tuvuze umuntu ashobora kwirinda kandi uburyo bworoshye. Ndagira ngo tube ducumbikiye hano kino kiganiro. Ndagushimiye wabanye natwe, wakurikiye kino kiganiro cyacu. Ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zacu kandi uzibonere ku gihe. Ndetse ushobora kuduha comment, ushobora gukora like ndetse na share kugira ngo zino nkuru zigere no ku bandi. Dukomeze kwirinda kandi tugire ubuzima bwiza.